so what you say enti bi meka say ka kwansia na de omuntimi nsia no so what you say wo ma ye omo de blood stamp as aye negotiation sunsumu ansana wo mu wuli sia de emra na coronavirus wo mu no mu ye saa de no enti afa no mo wuli sia mo je ba be gu fom ana said you for no anso ma omo saa de na se ana said you for no anso mo to daddy enti said obe ya ne to daddy nti no obe hwie mo jagu no saa de atwe akra bio because mo jagu for ma saa a demon no a o me ya akra be brebe saa ba di for na ase. Mamo Acc1dent eba too much G8 if they so muni aba mo so for na ama obusa enyi na edupe aye training issues AC ewo oman mu me de ebe so moni ti jibre na re wasumpa na 70 ebi ewo mu pa eye abranti bi oye herbalist and de basi papa bontin bi de say revelations be abetu da ne busa for mbeka abranti we ya and wo ba bontin meka say wo no de se na manfo e de ato mo no so a wo mo ka say mtuni castro we wu de ono de we hu woni ni so no kire say abranti no da so etia say a ohu ye ono aso na baby so de na no eto May 9th 2020 Kintampo accident see ye manfo dodo na ehye ye e wo car ni mu no so odina no etumu eka hu asem na sesi ayi de wasapa bonti bim de enisuade hu foforo abeto bonti se ebra na wo twinika enam kumase opambo junction wono se hu se kumase kwan no so ano chesenkofo bi otutu se ya asofo ma be di dwuma bi e wo kwan no so a se Ghana ha wakai anhwe ni ye anye bibi amfa ma asem ebeto ya sum no enye ye de we de bitwa mo aba me ba de wo mu pa no me be so mu Aju boiska. Andro nyumre. Because so me ye me service. Atase kwan so. Hwa ahemfo ni ti a me kan say me kan Kintampo de no me di atem no. So o man hwe a bro free ene akopin se be di bronya no. Akwanse bi bi si wo santase kwan so no. O man hwe yi a. Bi a o say o so man hwe yi a. Enya optional. O ma suma fidie no. Kwa mu na asum. Andro nyumre asofo kuku da me no okumase ya. No mo sum sa fidie no. Me free me koye me delivery. O ma me service o ma me ma ya yarefo no ma me hwemu ya me ba me do akakama do baby a Ebenezer wo no nse I say like po tintin me ba baby a Ebenezer church ne wo no aye kokoben ahemba kokoben baby Ebenezer wo no ba ahemba kokoben so santa asitina me bisa wo no santa asi road akakama do baby a Ebenezer wo no I say like po tintin kesi bram mienu ade no sinya ade wo kwan no so from 11 to 12 asana make you another 11 to 12 ebia na wo dana wo so da ya it could be obi am driver it could be mi ka me ko no ka na mi team no e ko mi ka da wo bibi sa ka na mi team e ko mi ka da wo oh someone am being the bia ma bofo no gitri na wo wo da ka na mi team e ko mi ka da wo ye nkomlika no bia na obofo agitri na wo wo da e bia na ko ya mi service me ko try yare for me ko try 5 broad stroke na e for what you say bra adiena where I decided to travel the same thing on year work in Tampo last year. That VIP, Kunya Kunshia, the same process now. So for two, Kumasa and Bosa Brand. I saw for two by. Oh, Kumasa. I saw for two by. And no. Listen, and Cassell, no. Maybe catch them was like Kintampo for you very careful. Now, dear way or Amba. About obedient. It's me movie. Usuru. Usuru somebody. Okay. Next Usuru. Sh0cking. Okay. For the sake of respect, I will respect your views. Umodino, but anti electric pole, you know, and a bram two. Electric pole 2. No, Omujra, send Omujra around. Say, we are spiritualists, or we need more, and the one yet, when you be out deeper, don't say beer. Because that time when Kameka and a competency possibility, then accident was happened Friday. Oh, so you'll be out yet, be on. I mean, sure I did. Omuya accident now. No my test. Umusum trap now. No my test. Say a bit tricky. It is as same listeners in the panel who are more than Roman or my young woman. What Memo Acc1dent na ebutua for answer na ebe coach meje no no make I message me question ya say MDH we dey ebremo Mama Juliet Ventures
Mama Juliet eton kitchen appliances, living room, the bedroom ACC and one yama. And not if the number no I was here on a friend and I say in the check wine I will have a color pass. Now also to out neighbor at the phone pan. A dear to need roofing, one more dying so SAC, what dying so at the mouth. Say, oh, pay roofy papa in so and it is in so time what them if we are and sure what them no. A need roofing for and when we do my start to say, what's here? Any assembly and funny truth for the number never now business aluminum limited so a boy chidom for and that day my guest a year od for back up prophet Bernard SM Nasa for Dano a Holy Ghost fire and prayer ministry od for Mwakwa now od for of my many as a for my would say. Another woman was running bamboo to the humanity. We are home to watch man, it was okay, and they say we have a cordial and it's not on some super coupe. What if for a granty or say or a herbalist or ye or to take I have buying a year in Drew did my amount for now. What can I stand or say a sample for Albert Trouble and say a brand new tree car a day after a year, Kumasi, maybe a year. Prophet Ebenezer or Pambo on a junction, now so a junction one fantasy one ma, and who say a year pole like a same, you know, a seek a walk, Massey Highway, a soon to war fret, a year a man uniform more fantasy, a beamusono, a soft papa more than so sorry, no more pie, Nessa, a sem Cassidy, a bra ye call ye caco, ye a battle. Ebresuno asem kese bi ta konchafo for betimi sia wan hwe beje o my Ghana yensem asem wey a wo dia beto abonto we odi from ye shows o my Ghana hunsem de wo hwem kakra mai wo hu bibi ta me da wase ana mama nchia motifu omo mo hwem free amanone empani ni etitire omo hwem eni omo amu ni nyina wo mo tie mu efam aba meka se nana mama di kan quotation bi. Okay. And no be bia se mama yemo. Deuteronomy chapter 18 verse number 9 by Tifiasem. Bible say amanaman ne ye ene omachiwade. Tifiasem. Was say wunyadu asase a Awurade Onyankopon de ma wo ne so a enhia amanaman ne ye a eye achiwade no. E ma wo hu umu bia anaso oberima na ababawa ofo jam okonfo a osabosonkom. Tiwo me bosoba. O say okonfo a osabosonkom obayifo odibisafo entafo yifo enkabirechirefo samanfrefo edutufo ne di obusa efunu ho ade efiri se Awurade achiwade ne wona wo ye mu nyina na achiwade nti Awurade yituom afi wanimu woni Awurade Onyankopon encha ne mudiem na amanama ye ya wori ko yi wo tia abayifo ene nkomhyefo na wo de Awurade Onyankopon ma okwanhye ye ne sa. Okay. Mami miem Bi mai unsa every January of this year ena omuduedua saa ka akwanhia ne saa nyomanwema ewo basa bibiri na afia difo no omo for the kingdom the darkness kingdom no no so boso say say difo minu bi omokumase na omo di say dman omo toso. Okay. Ebia miru no no hu omo ameme nyamo a unsa ye fro a prophet bia omo maso ase eya be pese be bia difo ne de kwose nkom de kotu omo ba bi ebia beto mani mpai prophet bia tiu ewie ebo wiemu ebo mo maso ase ewie ebo a wontimi fu adiwe ebo mo maso a ene se wenim chire pa sa ena wo ha sei honkonko ija na edere no ebo ha on the right side Kristo mre mu dua na odaso na moja pram no ebo ha sei wanim eda ne fo baako ye nantwie baako ye eagle baako ye jata ena baako nso wankasa wanim we we dey say the u yakobo eye osurumu suru Nyankopon na hidie ni nchem na body nan na omo wo ho ana sa me bible nim die no fom no correct sa na me no correct. Okay. Die ntia wanim da no fo no se me bibiri aba yekoye program ba bi aba ifo ne tak ye yama eni ye nyan so ati ase. Okay. Eni ye nyan pa na unsa me ye be into the prophetic word ya bibiri no wi ansem
said the Jeremiah can say different you and some free. Woman and ready for the question. What if for what they say what they will look around in the vacan to be when they were just someone out the pie, will be in himself. Make us see, if I had if will be. Actually, I say, me ba mamma in Canocorana or Belbuami. Now I talk a Okuta TV station where you know. So I tell you, catch him so you make you so free on your path. Mammy will kind of credit see. Mammy being ba. So I tell you, but mammy being in chief for. Okay. Make us say, or my gun the money now. Open a show you free Christian, 15%. Ghana. The whole Ghana. Assassination. All the regions. 16 regions in them. 16. I show you a free yame. Only a 15%. And I say, I show you a free yame. Last the kind. The four corners of the church. There are archangels. Are original. So what you say? Oh, Bakuta se kind to say Aparada. Bakusukuta se kayangasa. Bakuta se kaya. I have yeses. And a bakun so the Nipediana Bina Ija. On the four corners of every church and free Christian. Okay. So what you say? And at the main entrance. But my MBA to bass in the world no one so. Make us a Bible say, a young mamma this uncle food. So what I said, dear, a radisma this uncle food didn't say, one would you call who brim? Or bet that what the order what you can say, I beg you between us. Ye be a night and so. I dare not yet can't want support you. And here, maybe I'm a castle so I may focus at home when you are. What you own try spiritually. Say what you talk is a deep for one, not having so only deep for. Every prophet of God will be a onamwa. Jata, edin. Okay. Aside Jata, a year Christo, no, that is Jata. Aside Jata, there are 7 archangels over deep for one was here. Okay. Aside that, there are dark clouds, Munukundum, a Kenten Sadi for no. Aside that, the Holy Spirit, a being gem. Obi kakrakapa ofa di fo no nyina nti we mu nyina boss adi fo no ban enti se wo tu akodi a eni kwan se timi penetrate Holy Spirit jano anse beti ma penetrate no archangels no gina ho anse be penetrate archangels enye easy but ya Kristo fo ya ba dey akohwibra enkwase asem enioma abosomsom fo korampo no mo nye no ya Kristo fo ye Odi for we dem pacho yen samra and some so akwenchia and some no to be akwa say akwa hia de kese pa de magana fo bi enu a wote nsem bi say ni eje ho na wo si on kan no kwemu na nso ogitum say no kra bi say akwenchia ya hwehwe ti na ya hwehwe akwenchia na we bi obi ehu ni ntem ni obi ti abata about the na ebetima ya ebe say because so wo say Paul no esisi kwan ni mu atese twen ya mabrena so amaka akwa omaka gete mu nipa omopo mu moja ne beba na tesa kwencha nesi e wo kuma se highway no na bese wa address nka ma menchira o se akwanhie besia de abaifo ye bayi ko ye red enye jaw red ye wo baifufu kristoni a oye kristoni san ye baifo eni o bayi tuntum ono de okon full darkness bayi kokon ma omo no ko so accident ma menchira se wo mo koye konjo ade no hunhun famu a ye bia isumo tunfo mo konjo ade no a ni e dia ba be ma area mu wo bayi no ana se be ma bronsa mo kuta se otumidie no di sa bron no so na ono so ebie na se asabeti aba the territorial witches amantem wo mo ye witches e bia me fan se baby e wi the akwase contract ke se pa buy am contract se my for kwa kwan e ko we do oya kwan penina engineer no wa no so de ama okay enti every authority na nka se friend Molek so what you say conjure accident conjure abaifo nyina submit the Molek no so submit the ama Mulok na Mulok the ama Befago na Asmodeus afa Leviathan on say I'm more into the spiritual world maybe you na Leviathan afa onuna the demonic blood bank of the witches and wizards all who control our sector say abaifo ko so at the ndamo de hwe go mo ko saba on woje no always your blood bank on the down. O Christo ni bia be ma baifo ku be ni kwan se ko heaven.
me ka do na Kristo fo mo ti untie yi o Kristo na be mo obi abo odua no di dua bo ku e wa saase we so is in the Bible say e mo ba ba ifo ntena ase ma me nkyira o so mo be siesie accident o mo be ya me hunu bebre e wo me fan se la pass okay me timi fifie ma kwa kodina na me hwe mi ma bom se na me hwe mi ma di o mo ye ni accident ni be sia won untiri mi tintin oyi tia baako ni wo hu ni sei ohu a ni nyan kasa nzo no suta bayi da rank ni be baako gina da other side ohu a entiri no twiti sa ma ye de twi traitor won da de abubo mo ye de twi shape no sunsum na te sa de no but ye entiri mi ohu a no atwi tintin we aso no apoto ebi abetimi se nipa na ba be gina kwan no wa gina wa aya ye hu bebre but aya be se be fi o enti so otwini nti no ohu a the other party na no gina kwan ne ti no osom no na ti aso enti ka ne amake for accident no eye numbers and a time da ho seconds minutes and o ma calculate bibia enti so ye nyame ba na o ti sa ka di mu a first sa accident be take place already be see o sunsun no nyame ba fo ba be tune light e dia to ka ni ka na moja ba be hwe mu no se Kristo ni ba ko plati mo di mu a accident na ma so ma men chiro ka accident ni ntimi ma so but se bofo no to light ni to ka ni na so obi bia ni ka ni mu a o the mark of Christ a 3 marks no ewia Holy Spirit e na Kristo ani mu e wo ne mo ma so a na esun enti nyame bofo no to light wi a o yira ntam na Satan bofo aba sa mu lek no obi na se a the all sign is agenda ba no so ba no turn the light into turn the light na e to esumri nyina so afei no so ba wi ade no enti mu lok na ka na ba onu no di akire e pia sa ade be ba ntam enti wo bo se all of a sudden buy e no ano once na ade no ko once na ade no ko but who you Kristo na ho bom pai na wudi mpai pa na ushu na na chunfu won ebeye opa momu fon ko the 7th layer within the realms of the spirit na di moni biemra jataburu ano Christ obeso de gina nti se wo ye o asori no ko Bible no read that so on say nipa de abrabo wan heka ofifie no obi hye obufo na so we de me dwen wo pa o de me ko adwuma ba me ba ma betum ufie ene sa adwen na wo tim na wo de ko uyo Kristo no se wo di boni wa hyeda na wo pe boni bi do obi ayada ma na hyo na no to kaka no ho na wo kwa lightning to so number 1 adenti no bi ye wade ade obi agufu ase o odi for bitimi ka asem kire wa odi for sa asem no utie pa Kristo ni etimi bora ohunhum na pie wo mu no to say yes adenti na wo say bora ma men kire o Bible say enkwasiafo kukum na agufu tena okay o say e ma ade anchi wo agufu so o say de we de ade anchi o me kwa basisi a ne sa ade hwede de ye Kristo okay hwede de ye Kristo ye de pia wo ne mfim ye twa ne chi mama moja pramo ye de ababo ni ti ma ya enche so e se ni ti wanka hwio but e koye wo a ondo so nim so bebre o mame nchiro ade na se uma o Kristo ni bia o mabufu so mu a ho ye o demon bi ordinary ene taro wo chi sei ono no de abufu pa ba ntu so bitimu fu anu atwese kan no de agoni nua owie pa na tete na ni so sa demons no de mo abufu no mu so do mo de aka ho what you say when we are from Asmodeus wọ́n abufuo nko a etumo nsoman bi we egofu metu bom metu we metu no makade abom na fo ma henya abufuo no na kosoro ti we tu na we tu a na last me do mo pa ne se moja begufo na what you say enti sa Kristo ni abufuo no kotena sa kai we mu a ne ye to light na because of abufuo ne ewo mu a e dare nti ebedum wuja na ti mu no na ma overshadow darkness world ni bi wo mu mu nkum dum no aba be overshadow nti to light na enti mi no de ne ntale akwese magnet so what you say entubo nche me kwa ba e ma osu nya mi po no akwa kunya ka akwansia ifuro no a odi for say de betima ya so anu no oho no kakra ba cho bi mai say ade bia de besi no yakopo nim de dada e na se na
ebesi no so wonim e ho hyehye nia so na ono aso no betimi esi anokwa na ase be ma na abaso nti se ye esi anokwa no no ehu hia because enkwa hu hia sir apart from 36 no car bi nso 76 passengers ekunyai orefi amekao 76 passengers kunya akwanhia ni bia akwanhia de bi esi wo man ebi sisi ye nyina dwere be sir Ghana population ankasa open nyame ma we 100% at 20% pen ye Christo man kan enti busa say Ghana masses population 29 million getting to 31 million plus na ye rate 100 a enipa 20% pen ye Christo dia enti what are the Christians and am menchiro ubetima nantia be 6 months na unhia real Christian da okuta the real mark of Christ. Christopher ni munti nyakupo ntimi ensi accident no. Obapa ma menchiro bibi. Manante ebi wa memfaka obetimi nante pese me di me spiritual eye no obi okuta the real mark of Christ. Okay. Metima ko so many miles. Me hu bi o. Metima ko gina baby adom twam. Me di mani be bo ahwese be hu obi a Christ ascension ya na see the mark of Christ and I say angels be differently. Ebo no ba means ye bi da. Once in a blue moon, Bakwa befem. And a yet thing. Yami mananga so mum pia pio. Me fansa me crowd there be a me say them. Unyame, me ne me wife ne me massa them. Me pia, e bia na me kwa akoyi obi adwuma bia anu woten. Me koye ya ma ba be say me them. Me tie me Bible, a me tie me worship songs. E boost me honhom, ma me honhom fro. But a yet in so be a real good Christian. Okuta the mark of Christ. Why you ready say to bend to the bomwa where you need to go bomba the idea. Now a once in a while. And to say the pie. Aya baby na ka say the pie but na ka mu accident ya. Mama, o koso ba form. One more three ade ne mu be say time. Because sani pan oba enye angels keke ne bo no ba archangels. One moment taking dominion within the realms of the spirit. Michael bo ho ban who can stand? Raphael, Gabriel, Uriel, Azrael. Why the bet imagine? The 12 archangels of the month. One jina wachi why the bet imagine? Aside that Holy Spirit be animu, why aja tadi wani why the car accident. So who if yana maybe kan asa mo ma o man Ghana mo mpa me bi atwam na akwansia moja begu from refia. Mekai. So what you say? Man say be sipa na ewura mu. Me catch now August em so refi. Mekai so. Every August kopim 31st night. Say me ka say nyame ma the real prophets, apostles, and yes kwasiafo no, the real apostles, the real prophets, the real evangelists. One mo kuta the real zeal of God no. One mo mpai. Ultimate and change the masses but one mo nyame do mo dua ona ase ne de. Ubetime encounter om. Ubetime bompa ma mununkum du no. Over sado bia. Okay. Anye sika ne bere, anye kofa we bere, kofa bere akoma mu kan. Ujine mu pawe. Because as a shepherd ye bought from a members ni nyina atofom. Odi for we ye di si ane sa. Eye abrante basi ye o kasa no kasa ye santa se ahimfo ene ebiemu nso no empenifo ene asofo mo santa se wo mo sorry no wo mo make sure say wo mo be o me mantan honhom na wo gina ekira wo hwe say eye accident ni besi futo ya dia ama eye nkofo yi o hwa wo mo di so ebeboa me make say basi wa mistake ahimfo bia ntimi nyina mamoja enya twawo mamenchiro di ntia oye peni wo eye mantem won nti ehu asem ehu hia mamenchiro oye peni but ubie mulek na sia say the Isaiah chapter 57 verse 3 to 20 kan no a o mampeni wa kwayi wa na so hene wa ware ba miensa mienu wo kwa kogina mamoja be na agya hwegu fom sa mulek na nka sa oti umudida wanka so agya obi ba ya enu asan ko fo obi yire so ati ase konfo be ne kwa kogina se car accident nyai konfo no subject nkoma muleko usakura na se odi for me fie no obi odi for be shebe kom se me fie bi ba besia se me am ye peni wo me fie o me na me so we gina se da bi odi fa be kan se me a che me na me o me openi na se me so we gina
na de sese menye bia menye na emo afio nti okasa henfo ene impenifo ne asofo a mo no ye impenifo sa mante mo nti okasa mo nso ya say ende emfa ho de omo ye but e futo no wode emo ma na e futo but ye nko ne nyame asem okay se ugina ama obi moja odi ba be hwe agufo mo no se entimi nyina eno ti wa ankasa so ati ase se moja bi be gufo mo na se moja ne ntimi hu a wo nipa no e wo sa okra wo because ade ne huhuma de se wo ko stop ade na wo munye du a hunu se e ba be fa wo ba e de twa sa ade no to okay so ati ase e na wo ma wo so mu gina wo ma mo ho te okay Bible say atene ne fom pai bo mu odin e ye nyoma akese wo so na okuta yede ne mu mienu yi wo da mpana achi edu anadu asuban ne ye abrabo bia otimem koyie no akwa kogina se oni mulek ofie ba yie kwa ntimi ntentam no no akwa the highest authority abaifo nyina tiri oni mulek kwa akotentam ubetime gina sa high authority no ejimeka say for me nyame adifo no mo ye kan wo sa mantem eno kwa mo mfa yinizi because wo kwa akoyi ma kwa akogina no wo mo ba be buawura wo so dem wo ma be ka kire wo say wo aso dem a wote no abaifo wom en kabrechefo mo kwa abosomfo nchen ko busade wom entie de ba be fa sankofo ni bi be fa be ka so sofo woti aso dem na woni pa wu nti no so ka ho won se de sunshuma de ni bi enti wo kwa kogina sa akone ni mu a e wo so hunu se umu odu so atia se okay wo high vision na so wo kodi ni e kwa chire that entity sa me bo mu di nyina ngom ben no differ the sima me time no ekọ kakra so what you say entimi meka se ka kwansia ne de omu ntimi nsia no so what you say wo ma ye omo de black stamp as aye negotiation sunsumu ansana wo mu wuli sia de emra na coronavirus wo mu no mu ye sa de no entiafo no mo wuli sia mo je ba be gu fom ana sa di fo no anso ma omo sa de na se ana sa di fo no anso mo to daddy enti se de obeya ne to daddy ntino obehwie mo jagu no sa de atwe akra bio because mo jagu fo ma sa a demon no a omeya akra be brebe sa ba di fo no na ase because enye di fo na kene Japan ebie ne hontuma pa ne hontuma na doma sa ko bunkam ne na ase no eye rituals no ma ye for sa kwansidie no ene sa de niti enipa ne be ba ne na ase enye nipa me ko heaven o enipa mo ko bunsam jem ba sa demon be konjo mo nyina pio mo ko ne na ase na what you say odi fast ma okay there odi e benya mani akomudi pa fa final words etodwa ne fa nkomo no ensi de me kan chiro man Ghana ne se ye keka mefunu ye keka madampan esum ebuto man Ghana so be kan mo anye ani afia na revelation ankasa apie every August ekopem 31st night wo mpai bobibo a woni Kristo e wotentam a montentam yie na gina mu yie as otini ni ene ono kwafo na obaba akokra ne nchiri ba akokra ntofom eye bose wo Kristo e na mesel se pastor de papa ko bebre na do mani mabasom ya difo ba to mabra bo no mo ne ye enche se dia prophet of God mesraw esum ni han eni twaka nanti abrabo mu ye bobro papa na Kristo na ni monyam ebe hyina ma awia yi mi ma me kasa nye kasa tenten unim papa unim bone unim owuo unim nkwa manu ato baba difo fa wo number eka ho ma ahwefo ne tefo bi ohia bia no ntimi info mesraw se ahadie Holy Ghost and Fire Primary Studio nkwase asem nya aduma enko kan kire me se wakọ mene abosomsomfo ade na me ma megira mo mpai na saade ni ntumfiri mu okọ no hu se nyame bi osoro e na mfa mu kọ enko nkoji obi yire e me kan kire osofo bo mpai na gini kunuma me sire nkwase ya mpai bo no magai bo ebia wo haw na mu aye dempa anya haw nketinketu de mu aye dempa aye tawi aha Kristo ni mudie eye kese Holy Spirit ni pambo ni kese ubeti budo ho aba bebataye ni edi aboa number beti ma rechi mo so ni 0249 631876 0249 631876 ananse 0249 makano 0203851633 0203851633 nyame ni monyam se e ma onye nkes o ma nkwa na 31st night ma ebusuafo
de keka koi de emre so e de no agye mu nti ye besi ha na ye di si no won so adwentrefa enkomo a ya twetwe wa ase no betimi e de atudwa otimaji age comment section na bo modern aso follow ye IG page at too much gh_. Midi edina na ama owusu mini prophet Bernard Esiama oda as a funny din at the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry and na etotwe enkomo na me adoma ye besan edi enhia biem makramu fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe